Because if he hits you, you're going to die. He's an incredible athlete, and what he has over Tun trung everybody video chuan is power. mishing damlai zinga ko thlak na berpol UFC nei tu pa dana hoit melpan in ring taka akutum hnek chua to chu tubo pound som pani ke zinga aritin du thala luchung atanga thei to pa noi lam chut ain anazoke ti hiala alo soi thin tharai lo ta liam ta UFC heavyweight le boxing khawela ti lian berpol launi to train Francis Ngannou chanchin kan saidona kan sailon ta ka UFC le boxing lama ti lian berpol ni train Francis Ngannou hian tun haya chanchin thara anei lem lawa a chan chu kumin April thatop lam khan Ngannou hian afapa kobi thasom pangami chau chu asuna afapa boran la hi Ngannou hian atwar viawani khawvel shiat lo fighter tam takpon Francis Ngannou fapa boral ta pola torpuina thu hi an thon hlama amero chu chung zong kan sailan ma chuan Leivung laya na tok train ara theite bultran Francis Ngannou an khawvel shiat lo fighter ro puila shiat lo ni tura azin kong azo chaudan chanjin chu apan line na tangin chipchiar takin ihan bel chiang le don teang tharai lo te liam ta UFC heavyweight wanga ro laurel to train mishing damlai zinga ko thlak na berpolan soi boxing ring chunga heavyweight boxer minglian berpol Tyson Fury lo hnek to fit rukle inches liat sang Francis Ngannou hi kumsang khajako somriat paruk September ninga khan bati Cameroon alo pianga Ngannou hian anon bultran te lam hian arau pui turin thorim na lo chu eng ma pachuan tura nei bik lawa chung ko ra thei ta katungin aron sailian chau ani to pang mai ma ni se Ngannou pa chuan chung khat pa mo porna a hlen lo chiang le a chu chapa tharum tho le insol le chu anom ti zong tak ani zo Ngannou pa chuan voi tam tak anu chu kut athak thina anu pan lai chanchin a soina Ngannou chuan kano pang te atangin kapa omdan kamua kapa angmaya rowa taka midang kutlak thin mi hanni ngot mai chu katum lo bor ani kathil tum pakhat ero kanu mita launa om thin ti bau chu ani ti na soi Ngannou no le pati chu no pangte kumruk borvel chu ani lai chuan an in thren tamaya pakara sailian lo ni ta chuan lo thei lowin ama le a chung ko tan no pang kum somi lek ani lai tengin alai le na mon Korea chuan na a tho angai chauta ani Ngannou hian apan lai huna tengin sumlama harsat na an tok na saviawa no pang mai ma ni se school kalpa chungin leile na huna chuan na thok thina kar top le school chol de chuan a hun pumin leivung le na huna a tho angai thina ni zoi in school chu an kalve thin takna le ka pon le thil hanzia thla na torpen han le na tor tak nial po nei ngai lo Ngannou chuan kumsong pasari upa ani chuan school po chu a chol san chauta ani school a chol san nuwa tleirol chautir Francis Ngannou chuan a hun pumin leile na mun a chung ko tan na a thok ni tin mai thina ra thei taka an kho sak hun lai chanchin chu Francis Ngannou nu chuan soin ni tin mai hian Ngannou hian na a tho angai thina na thoka Ngannou ron ho chau chuan thil han lai turpo kan nei ve chau thina sum chong niam pakhat ma kan nei ngai lo ani tin soi ni tin leile na muna thok thin Ngannou tan mol eng hu pha ka om ve torin hun tha ain herdon am lati ien ngai thlak chun som le teang tum kha chu mi to emoin YouTube pa Mike Tyson in swalai an play chu Ngannou chu nam fuwa boxing legend Mike Tyson video chu avai khat en na chau ani ngang he ma se chu tarang chuan aril ruwa thil dang lam ti do na a lo piang chau wata Mike Tyson anga boxer ro pui tak ni ve chu Ngannou chuan a cha kani hetiang anga
ngai san zong dik le en ton tu tha nei hi mixing nun nor kal tu tan hian alo poimo viaw aniange Ngannou atumru na bel cha tu Mike Tyson ngai po hian boxer ro pui Muhammad Ali chanchin a hriat chu a hlo tlen na kong khatin alo sei ve to bok Mike Tyson a video aina tengin phurna na satak ngai chho Francis Ngannou chuan kumsom ni pani ani chuan boxing a training anei chho ve tran tange ya ma se a training atanga kum khat aliam chuan dam lo na le ro khol na no anei wang chuan boxing zira training anei po chu a chhun zom le thai ta lo ani boxing zirtirin ratheina awanga boxing a chol san le nuwa a chung ka puinan na tul ang ati chhun zom le a ma se Ngannou an din hun thazo ka tal chho tomin kumsom ni paruk aupa ani chuan thutluk na nget asiama an kho chho sana ratheina le harasatna ata tal chua anun thlak danglam lok thaina tur zin kong zo chho atum ta ani boxing zira training anei nuwa Francis Ngannou chuan a chung ka khai chuanan race line Europe pan aril ruk chawa ama harasatna tam tak ato thaina chu mutleng vak ma se du thlan tur dang anei nei thato lawani ti chuan Europe lama ral tlan mitam tak rual chon lo chho ve atum ta ma se visa le akai noi dang te engma nei lo dan lo anga lutum an ni awang chuan kong ulsam thlona le lir thain apal tlangna kong tha te chu an zo athiang ve lawa kong hlom le har salam lir chu zo in Sahara thliar kar chu an paltlang angaya an zin kong zo tur chu suam hong hlom tam tak chetlat na mun ani awangin sumpo ken tamngam ani lo April ni thuma an khwa Cameroon a chwa san hu kum khat zen zon hun har sa le khirtak a paltlang nuwa Ngannou chuan Europe leilung chu arab ve theita ma se dan lo anga lut ani awangin Ngannou le dan lo anga kal ve midang te chu police ten manin Spain a thlani chuk te meu zela anda ani van nei thlak taka tan in atanga thlani nuwa an chho nuwa French copy Paris su Francis Ngannou chuan a thleng ve ta Paris a thleni tu ka chuan melchiat le thian soitur po nei lo sum nei boxi lo Ngannou chuan boxing zena chu a zong hal wata van nei thlak takin boxing zena chu a mufuwa boxing zena mun a watlen chuan a chanchin te chu soin training nei ve chu adila chuta ahun harsa to zong te an hriat chuan hrathiam takin training nei ve chu an lo phal sak ve ta ani Ngannou chuan boxing a training chu a nei chho tana zan lama chuan motor da na parking le mun ram chang ve la te chuan a riak mai thena ni ti chuan training chu nei chho zelin heti laya an coach Fernando Lopez chuan atum ru na le theina te rachawin mineral mai ani lauti a hringala engtik ni emo chuan world champion ala ni tur thu asui tamaya a coach Fernando Lopez bok chuan a theina nei te le a tharum nei te a mu chuan Ngannou anga chakle tharum nga chu ala tong lauti soin chuta boxing ai chuan MMA khel tur chuan a ko mu da zoka thali chuk training anei nuwa November sangni som pathum chuan MMA a game saper chu khelin submission mangin ne na achanga ma se avoi ni na just decision mangin a chak zo ta lo ani boxer ni tum thin le mixed martial arts la mel chat tlem Ngannou chu aron in siam thavatin a game na nung pania chuan technical knockout le submission mangin ne na aron changle hal thaya mixed martial arts lama numa thatak anei nuwa kumsang ni som panga aloin her chuan Francis Ngannou chu kumsom ni pakwa upani in mixed martial arts lama in en sang ber UFC a chuan alu chho ve ta ani Ngannou chuan UFC alu atanga a game ma sabera Brazilian rol thar kumsom ni pani aupa Luis Henrique chu second round na technical knockout mangin a hne hala kumthar kumsang ni somni paruk aloni chuan
atana hun tharon in her chuakin fight vai thum lai nein a chak fai le taveka atum pui pani Curtis Blades le bohan Mihaljevic te chu technical knockout ve vein a hne mai ba ka akut thlak na zia te chu mi pui ngei ven le soi lo tak ani chau tran der ani technical knockout a vai thum ngot hne na a chan nuwa Anthony Hamilton chu kumsa ni sombaruk kum top lam December thla chuan submission mangbokin an he le a hemi chum phei chuan fighter of the night tan thlan an nge ti chuan kum thar January sani sompasaria Andrei Arlovsky chu technical knockout manga ne alain kum top December aloni meu chuan UFC heavyweight huanga minglian le thom nei na tak Alistair Overeem nen in machonin round khatna technical knockout mangin Overeem chu an ne le tamaya hemituma Overeem an knockout jet hi chu UFC history a thil thleng zinga dai to lo turangai ania khawvel machine dam lai zinga ku thlak na ber pola soizi ani phana atana fight chance zui to le chin che tlak bek ani kumsang ni songpre January a UFC heavyweight huang ral tu palian charang wrestling skills nei tram em Stipe Miocic chu machonin fighter tha Stipe ma ne na a changzau talawa Stipe laka atlom win Derek Lewis nen anin machona heavyweight huanga knockout power nei thave ve in kheli mitam tak mu chak le halal ani ma se game clonin anin veng tuan chuak dun para fight mo nom lo tak nin Ngannou bok chu azona voini a chaklo na turin chaklo zoka puan ani Stipe le Derek Lewis laka atlom nuin ro pui takin aran kambeka Curtis Blades King Velasquez Junior Dos Santos le Jorginho Rozenstruik te chu first round a technical knockout mangin a hne file teveka a hnek na jiamo chu UFC ngaina tu te lian ani chauta ani knockout manga azona tumli ngot chiang taka a chak chau nuwa chuan rai takata alo tumto world champion ni thei tur chuan machon tur pakhat ala nei ti ain thria chu zet chu an in tum masak tuma alo hne to lo UFC heavyweight huanga araural tu palian cherang le wrestling nei tram em Stipe Miocic ani ma se parorum le kuthlak na Ngannou chuan tlom non atum to lo UFC 260 chuan heavyweight title kalai Stipe Miocic chu technical knockout mangin an ne tamaya engma nei lawa Paris ajim azon laya athu soi entika ema chuan world champion kalani ang tia athu soi chu atak gram lo changin UFC heavyweight kong ren chu Francis Ngannou kong ngeya sentirin aumta ani kumsa ni somni pani January ni somni pani aloni chuan a teammate lui Cyril Gain chuan a heavyweight title ron chho saktomin UFC 270 anin machona Ngannou an a khopa hliam nei sain Cyril Gain machon ma se fight mo nam tak kan mu ta tho heavyweight fighter thate pani fight zo fel ania a result puanzui ni in majority decision mangin no pangte ani atanga leile na muna doctrine ara theina kara tanga sailian UFC huanga kuthlak na bera mitumru Francis Ngannou bokchu chakzo ka puan ani kumsa ni somni pani January tha UFC 270 a Cyril Gain ane nuwa Francis Ngannou chuan UFC fighter tetana health insurance le compensation pack ni setia ngenna atlen chu UFC lamin an nol sakta ka wangin kumsa ni somni pathum nikum kumtir January khan UFC achwasana UFC fans tam tak abarak hei le ani Ngannou yan UFC achwasan nuwa PFL Professional Fighters League nen contract an signa he an enremna thuthlung an zia hian super fight division a Ngannou insual pay per view an chho thei don baka boxing khel phalsak ani angin nikum kum top kumsang ni somni pathum October ni somni pariat khan Francis Ngannou chuan
boxing khawvel ming lian ber pol heavyweight boxer ro pui Tyson Fury amachuna hnek hian mi pui makti khopin Ngannou chuan heavyweight boxer ro pui Tyson Fury chu angam Fury nena anin hnek round thupna phei chuan a hnek tlo hiala Riyadh Saudi Arabia Ngannou le Fury te hnek hi Battle of the Baddest ti hiala ming vu ani in UFC heavyweight rawrel tu Ngannou le boxing khawela heavyweight boxer ro pui berpol Tyson Fury te hneka soisol lo tak main split decision mangin Tyson Fury chakchaw ka puan ania professional boxing a avei khatin nekna khawvel huapa boxer ro pui berpol Tyson Fury a nei thei trepa wangin boxing fans tapon Ngannou ming an lam ri chho ta fawa thil om tak po ani Tyson Fury nena anin hnek dan chungchanga ming thatna a hlo chuan huwa Ngannou le heavyweight boxer chuan tha le hnekna Anthony Joshua te chu kumin Mars ni Riyadh Khan Kingdom Arena boxing ring chunga anin machona British boxer palian fit ruk le inches ruk zata sang Anthony Joshua ero boxing ring chunga Ngannou tan a u theta ni na technical knockout in Anthony Joshua kutum dolawin Ngannou chu chuata atlo sapa referee in hnek te tok zoin Anthony Joshua chu chakzaw ka apuang zuita ani fighter tam tak chanchin tingei nam thin tu chu an chaklo na ata thau choka aro puina lal khum le tura anjin kong azo chhodan ani fo thin chutianga tlumek Ngannou hi a tho chhole huntur khawvel mun changa ama tan tu ten an thlir ranga a fight na nung bernai na boxing ring chunga baisei duangin phachia lo ma se mixed martial arts huanga ero fighter tam tak chunga leng ani angin mixed martial arts khawvel lama akir le ngei baisei tu mitam tak anom mekani bati kameruna rathaina atanga lotlina changchho tura kong harsa paltang tu Ngannou hi khawvel shet lo fighter te zinga po sum la lut nember polania a fight na nung pania rongot po Tyson Fury nena anin hnek tuma a hlo US dollar makta doi song chuang baka Anthony Joshua nen anin hnek tuma a sum lak lo US dollar makta doi som ni chuang dai te nima se engma nei lawa a bul tran tira ama thlop tu an khom puite a sharenga khawvel shet lo fighter ani nupan ama tran thin tu a khomi puite troy anate chu a thei ngel ngai lo an khomi puite tan training na mun thale gym thatak a hon saka a in chulna thanga a sum mu tam tham tak chu an khomi puite tan thil tha ti nan a mangna chawiawani a chanchin kan soilai Francis Ngannou hian tun nai mai April thatop lam khan mishing tu pun kan chunga thleng tura kan phallo hun harsa atonga Ngannou hian afapa thlasom pangami chu asun ni ring chunga mishing dam lai zinga machon hupur nei lo ma se Ngannou chuan afapati na amachon tamai chu atuar them lo viau papa boran na chungchang chu Ngannou chuan ex lama pos siama min kalsan mai tur chuan lano pangma se min kalsan ta sia ka fapa ka mangai min te lim thin tu ka no te chu nona nei lowin azalta voitam aming lamin ka kolom lama min chang to se lo ka tot na ma chon hi ana ani tuna chon engtia tur nge ti po ka hata lo min pui sham te u hetiang top na top khokata nun khu chuak turin eng thil nge ka ti ta kang eng ma hi ka thi thiam to lawani te in po sa siamani Ngannou hian April thatopa afapa asuna tangin tun haya thom ala nei le mai lawa afapa boralta kobi sona thochu khawvel shet lo milar tam takle UFC fighter te zinga McGregor le Stipe Miocic te chuan an lo thon ve to bok ani a chanchin kan soilai ton din muna kumsom thum pasari na mangmek Francis Ngannou hian eng tiknia emo afapa boralta pola fight nei aron tum le nge arinoma chu eng tika nge eng huna nge shet lok lani lo ma se tun atanga reilo te chon chanchin thar aron nei le thoina ren oma chu tiang hun alo thleng ani chon
khawvel fighter te zinga Ngannou ma chun turin tunge ama dingam tang le